Sisi, we know the direction we are going. And this is not an issue of Matiang'i. This is an issue of Mugusi. Because tuwaikire, omogere, ochire, ebintoiri raia. Yes, amepeleka kwao. Akipatiwa PS, minister, nini, anapeleka wapi? So it is time that we united mno Mugusi. Tukishinda, hewala, Mungu yuko. Lakini tukishindwa pia, tushindwe tukiwa pamoja. That is how respect is supposed to be created. Aba kusiba zingo samonte gere kabisa. Uyokuwa na Patrick Osero, omubunge osomo chumbe obarabo. Asaba chumbe kusiga abate nini na Matiang'i bakukwa na sense. Munta kukwa na paka kuko na bwati nkwana. Patrick Osero. Patrick Osero. Asiki. Mwigwete mnago choka mangana vya. Toire chukura na Matiang'i Mugusi okonyekire. Tobe ntobwa Omugusi okonyekire. Amangana yokwana na arakogera nkwanire video rero. Esababu Matiang'i akuborili chikura for in 2027 mu president. Obijabu ayo cyose Mugusi na Kenyingi. Ndaraba ira samangana ayu aso wancha ineli tukulitangane kwa video cyane. Subscribe. After what subscribe nabo share. After what share nabo ngakere sime namba nera. Bali batete ku support channel namba nera yo. Tiambere direct ya se video. Nalego tebanga obiyambro obo Mugusi kutwara Matiang'i abe presidential candidate. Number 1. Kerenya chache tamu na babongere. Bakabwatana gusiye ga chamu. Ntonyo tamagendra tali make. Mutale chinze chinde tigamba tebe Bagusi. Mwende Turkana. Mwende some parts of Nordistan. Mwende no mbulu ya mate. Mwende no mbokamba. Jipale jitubwate buna bono. Koru Keroka Nyangusu wechaga abuzungu. Nchiyo. Intutu anyarite kuchinyole singa nyachate nuto president akaboki Mugusi. Koru tukanyora chi minister se serikali ya Kibaki. Kikatuwa chinguru chokoleta ama gendro gusiga. Eyo ndo kia muhimu sana. Para ya Keroka kuchi kibirigo. Kwetera metamayo. Ekabekwe lami. Para yo Keroka ichuni ogende Nyangoso ochipaka busunga. Ekabekwa elami. Obuna bubi yabo kutwara Mugusi presidential candidate ogotuwa Bagusi chinguru nende batoleta amu. Obuno bubu yabu abamu. Matiang'i atenete bune akaba bune senior cabinet secretary ase Uhuru Kenyatta. Tonyate pale ya sunika guchi chinzame chinde bogere na guchi bokuli. Pare ri aretre engencho sana guchagusia. Matiang'i kalete lami Keroka echiete mpaka wetera rigoma kogenda guchinya ikuru. Obuno obomo Mugusi asenge njuntu bwate leader urari. Tesuko twara Matiang'i se over presidential candidate RNC. Matiang'i na bakwera chukura kusetaira. Tigancha akira betaira. Abetaira Mugusi twachiramu. Already kiro muntu manyirenga ntuno mchezo. Kakwali chukura kurugusi mpaka iterasi Matiang'i. Nenchera ya mama Matiang'i na convince to akiro muntu ichukura mpaka tonyora magendero. Kwekerabu tonyora magendero gusia. Ekina kitoko teba Matiang'i aberese ballot. Mwancho muligerere. Esababu nakole video na senge nchaba kusibande mbaranchira nanga bate presidential candidate. Bande mbaro chi meaning. Nanyo to mwako ya yesterday ga wante winga ereruta wake. Nko mubuli amangana on spiaga sinokolekana bado ruto wake chikura. Ekankune nkora sana. Lakini ni manyete. Kamba ikerwa change mind. Lakini never ende tu wana nebu na Bagusi gitu bate presidential candidate mo support. Kira toko genda igamu engencho nero. Obiyamboro. That is why tubu sababu Bagusi to ichamu. Number 1.
Matiang'i se kwera chikura aba gusito gusikwa nduma eto mungwano no muchapakazi the moment chikura cheirwa igasi agwa kapaka tuzikwa aba gusi Tiamatenga asinge ntutwatana nini abande bari uciya abande guciya ntucaire arafu ntundu bwati menu lyo kuoga ono ko nyoranga abantu bende batoranga ntulisia in fact mungwana naro kwa Nairobi ngatole abantu 200,000 tweka mbama etinga bya 2.5 million plus lakini kubukia abantu abonse pi ndoga nte presidential candidate iko Dr. King of Fred Matiang'i wekabe ase ballot anja tanja asengenjo hunaba gusi ntoka netikoboka tochamu twakichukura toise kwa kachukura Matiang'i itogo sikwa asengenjo nga ekero Kenya yaga netingondo ku save korosia mangana Matiang'i abagusimba leta Matiang'i naba kamakere chukura eyuere ngenche nene sana eyu bwate meaning ene sana ucha saba gusi. That is why to go call upon abagusi bonse pia across the country bwate chukura mo especially vijana. Secondly chinga kiche chukura soka bwa kichukura abantu bechi pigipingwe ngoma mukuboli abantu mwaba ikiste polling station manda ko yabandi inumo wakakura akachikura ene renjera tora rosi gesa kukyo mugusi. Now Matiang'i to amureta bune vijana tomoko boko n'abagusi vijana mu makiro zicukura ensengima kenyengima neinu moko boko n'abagusi abagusi nchwama bakaka n'abanyine akira Matiang'i chukura after mama akiri chukura akira abajumbe baye chukura abajumbe bonze 13 bagusi tyabasoya nsama ya Matiang'i okay bonze tyabasoya nsama esi Matiang'i chama kiaye kagoswa bunge yanyalikananga nabo atabasigale baye njira teyo tora tume Matiang'i State House ndo mababunge njira teyo igoba bunge bali bonzi piba tatageti ko na Matiang'i we kabaye bange kyakogara there's no way Matiang'i ara agenda tabati bajumbe tobe ntoira Matiang'i nagenda bajumbe parliament so that kako kananga ya agenda kingiliki asimo gusi yatoka nanga ndo bali parliament bako make sure ichikiri ndiri gweto nyindiribe ene renjera turasi kwe no mugusi tetukera chinga kichu kubasaba gusimanza simole evyongozi biri bigo tamakuru Matiang'i bataye bera na Matiang'i ba kwanga ga 2027 digere Matiang'i baba jumu abajumbe baye mwechi governor chaye mwechi senator chaye agere gusi yebo atemini njera teyo turabere suke serikali tetemba example yake moga gusiga unatoka kamba bone bado abantu ndoche bagoche tubata match tubate mbra ingi tutawo twara chitapu ngachito astu karanste umuntu azeto kubucha match no mungina ko ngombe etapo ko gora ngombe yake asiki tutatwara match nduna bande tokurwe bango tubata match amachi ngusi yakurwanda bagera mumete boyeke ingi tutakutwara dami itoga tura chi machine ya match ke chinga poni yagusiya match ne shit abangina babugwiriya match kururoje mpaka parose emyaka 60 bado ndoje to ya mashikuru ebitacho ebitire byonze byakusinga ntonyo kwikiraso nyoli kyongozi gatabanga ntuka netibona machache kalika tukuchunyaligiroje boni igabangina mbabwati muntu chinga cyabo uraba chireroje ha muri chipigipi bakwenda nene chisikuru bakale pa chandikire sana mungina mpaka ko urwa machokonyi ninje ngwane rayu mono gase channel ye lakini lero nako batabinga esababu yoko bwatezi Matiang'i nero tumu bwatezi